Okay, number 1, sex or love? Okay. So I think I'm beefy Mr. Post. I know Chava Mama Secretary of Mr. Post. I'm not a packet of back alone beef. Mana na pau. That is so low. Eles are going yo, por Vatsonga, eles are going to ask Giyani Mono at June. You go Ambala Bunyana week. Nah. Out seriously. Eu com uma mano boa, não maduco com o outro molo, ele vai para um molo lá na zona. O Vatsonga cara. Double store. Na motivo, ambiente mesmo quando não é samani ngena, eu quando fui por você, então não acredita. Sorry, cara, já quando samani ngena tinha. Não é samani ngena, tá ainda double store. Já você segue a Mapele, se me pular ngena, Mapele muito eu sei aqui. Né? Você sei que too much. Nah, it looks like it's a word. And another yes, career blind. Né? Minga ngubona so aku minga hey, shukuthi ngomapele. Tela enhla. Itibeka. Hey, so bo. Ifani nje toll gate ta capture lo if I'm for the driver. Shatibeka ku okay. Bongane luya. Ingene a toll gate ya transport isuke alipompo le Gauteng. So fana that's how it is. Le shoka ngashilabeki Mhayivava ramdzele leswa. Africa lexi xi lava ku tsena yo lava just an ID ya ku representa you are an African. That's good. Mara loko ya Zimbabwe you must if you're a Zimbabwean, you're a Zimbabwean, mara you are an African. Yeah, well, it's either we can create a passport and ID for Africa so that you can. So that's right. I started it. I Mhayivava jaro kula imbacha dano na shiti yimani amkela ka the channel that matters. The channel that matters the most. The only channel that matters to watch. And in a Men of War like Shivir for the first time. You the social media. Was cooking. Cooking. I'm going to say pushing in a car. So point like I love cooking. Fisherland. Shall Baba Lavan and Zalaga and Shogo Abami Tibu. Jeep the Khataphila Men of War. Iman, what do we Jeep the Khataphila Men of War? Iman Jeep the Khataphila Men of War. Yeah, oh, Jeep the Khataphila. Bongan Chabala. Kuswala Spinyani. Nikulele abosi. Yeah. Ngwana ule bosi. So yeah. Leswi swa ku vulavula ngopfu leswi nkarhi wun'wanyana wa fana ku tisa loko ku ri murhangeri nkarhi wun'wana i peperwana so swira wo suka wo suwela ni n'wana wa le vuhosini. Alright, mukurise man. Yeah, xinkurise xisa xin'wanyana xi hlupha ngopfu. That's what I'm doing. Yeah, lava va xi tiva ku xisa lexi va ta vula ku ya ba mina ri na vasati vanhu a yi teki vasati va yi 3. Yeah, 3. So noma a xi tembeni xisa lexi a xi hlupha blind. Yeah, ava ku i nzama chavala. Yeah, n'wana Joseph loko HW Makhuvele a yimbela ku ku na nkambe ka nkhohlwane ndhuna yi Joseph Mchaka. U vula kokwani wa ku bebula ba wa mina. So baba a yi ri ndhuna man twisisa. So a yi teki vavasati vanharhu. And plus another thing a ku ri swithandamani manikhulu na mhani wa ku bebula mina. I vana va munhu va mamevele rin'we va siyela naswona ku ni tekiwe hi xisa xa beburiwe hi xisa xa vukarhi xi ri na vukarhi ngo yisa lexiya no swi tekela somewhere somehow. Okay, so ni mi teka video yin'wana mo ka ma ri na vatswari. Yeah, definitely xikwembu xi endle ku rhandza vatswari vhele a va ha ri kona ni ta ku bava vhele va lovile na mhani va lovile na mina ka ni nga vuli ku rini mara vatswari a va ha ri kona. Mara vatswari lavan'wanyani lava a va tekiwe na mhani no kumbe lava a va tekiwe hi bava va ha ri koho. Ya fana. Vatsonga na Vatsonga va ha ri koho. Va ha ri koho mara van'we a va kona. Ene swi endla ku munhu a tlhariha leswiya vanhu vo tala va swi langutisa hi nga ku kahle ku pfumala vatswari I ku hela ka misava I ku sungula ka byin'wana vutomi bya mbili yi sungula ku kula kwalaya na ku tiya sungula ku tiya wa swi tiva ku loko ro pela
i fanele tiva ku he ku dyiwa yini kaya loko i langutise ku swona eburuku xikhathula ku hava swi lava wena and nga rivali ku lavan'wana va hanyeriwa phela mantwisisi generally a ri njhani vhele like ku kula va nga ri kona and sometimes mata swi ni vavela ngopfu minkarhi yin'wana ku vona mutswari wun'wana a endlela n'wana wa yena hi xin'wana xa kahle and then we wa navela sometimes va nga endli matihlweni yawo mara swin'wana ta swi vona swa ku treatment a yi the same and vhele yi nge vi the same n'wana wa ngati na n'wana wa sesi a swi nge fani mara how was it for you? hayi mina a yi zangi ni vave ngopfu because a ni ri close ngopfu na baba va lo lova hi timhaka ta ku vabya vhele mara before va ta lova already se a va swi kota ku tshama na hina vana va ringeta ku hi kombisa swa vutomi ku okay vutomi hi lebyi loko ni ri kona hi lebyi loko ni nga ri kona hi lebyi ku yisiwa ku yini amahlweni so ni swi teke easy ku a ni ngo ni kule ni ri na leswi swa ku a hi nga ri na vunama a kaya ma vona muti lowukulukumba wu njhani ku na yindlu ya vaxinuna ku na yindlu ya vaxisati so mina loko n'wana a beburiwa loko wa za ku 6 years a fanekele a susiwa ka yindlu ya a nga ha tleli na mhani a ya tlela kwini na vaboti so swi endle ku munhu a kula a ri na mbilu liya ya ku tsindziyela ngopfu a ni nga ri no swi teka easy like swi teka easy ngopfu because na le ngomeni a ni ri na 6 years no rilela ku ya na le ngomeni a ni ri na 6 years loko ni tsundzuka kahle a ni ri maybe woma number 4 5 ye le maheteleleni a ni ye ku forwa layini no rilela ni kule ni ri na mbilu yo tsindziyela ni na swa ku nyenyela alright na leswi swa ku loko munhu a karhi a vulavula ni nyemula ni va ni nga react to the answer swin'wana swa so ni va ni nga react to the thing kwa leswi ni nga hi xiswona loko ni ri ku yingiseleni so mi nga swi tekisa mhaka mi hetelele ri ku ya studio ku ya a studio ni hetelele ka ngoma yin'wanyani ya technology ni ri na Mapele a ku ri ku hetelela ka mina ku ya a studio so mara ni busy kahle studio sweswi ni busy mara ku hetelela ku ya studio ni ku se ni ya ku recordeni i nkarhi lowu ni ri na Mapele loko ni yimbela ngoma liya ya technology mara hambi ta ku 4 days nyana na ba mambawulele futhi ni va tshembise ku ni ta vuya this week a na ha tlhelelanga mone busy ni swa ku mi busy na mina pfumela because kuma n'we swa tikanyana me sweswi ngo mafambela studio swi ri ku nga expect something kahle munhu va languta straight Vatsonga va ka hina kahle music wa Xitsonga mi swi vula straight mi langutisini na mina mi langutisini music wa Xitsonga is all about entertainment ku entertain so loko mi vona munhu a teka nkarhi wun'wanyana a nga ri ka swona swa music a yi hanyi ngopfu ku fana na me ni nga tivi tin'wana ti-artist me ni busy ngopfu ku na leswi swi ni endlelaku mali swi kota ku endla ku vana va tlela va dyini ku nga ri timhaka ta music and sweswo swi fika swi endla ku ni focus ngopfu ka swoho hi mhaka ku va ni vone timhaka ta pandemic ku loko i ri nqambi i langutise ngopfu timhaka ta nqambi kahle hileswaku swa vava ana ta mi byela ku na swi vonini swa vava ku va nga ri na planning ku va i nga ri na plan yin'wanyana swa vava ana ku hemba ni tsundzuka siku rin'wanyani na ku swi vula ni nga tipfinyingi a ni ri na Mr. Bila hi nkarhi wa lockdown ni za ni ya ka Peter Magolongondo ni landza makanyanisi ni ma landzini makanyanisi a tlha fika ni ndlela discount ni va ri xilondzo xi vava minoyi na hi le ka xilondzo xexa wa swo business a ra ha fambi mara loko ta vanhu lava kuma kumbe le ka industry yin'we swin'we va lava ku pfuniwa hi swo karhi hi kota ku langutisa ku hayi no a ka ha ri timhaka ta ku dlaya hi vuxaka hi side ra leswi loko mi sungula phela n'wa mi dyoha ngopfu a hi miri ntiyiso va pfumela loko ni sungula ku yimbelela a ni nga joni a ni nga joni ka papila ra ku sungula papila ra ku sungula na ya mi byela leswiwa a ni ngo joho vanhu va fanele va twisisa leswiwa me music ne music na wu rhandza swinene ene ngoma na tsala kambe loko i nga kumi producer ya ku tiva ntirho swilo swa wena a swi nge twali ku ri ku na ti-mistakes tin'wana ti fambaka okay loko i ri producer i fanekele byela nqambi ku i nga yi henhla ya na hansi i nga tikami ndana swa course we i kota ku yingisela
loko munhu a kha a vuma laya and hi i mastera kuphela hi teka ku voice u tsemaku i mastera so loko i ri nqambi i ya ka munhu loyi kuma ku na yena a nga swi koti swilo kumbe a nga na vutivi bya ku enela hi sweswo obviously swo swi nge twali kahle kambe swi ta sound like swa joha ani loko ri kumbe a njoha producer yi ta yi leswi a hi swi record so men blame wa yini me ku ani ni fanele direct yo enjoy mina no okay kuna loko msunguna ku fa Benny Mayengani that's a historical fact yeah so loko msunguna ku address Benny Mayengani ka leswi a karhi a swi endla nkarhi yaloya a mi ku minungisa tiko and then kuna leswi baba na this background so ngolo mi ataka Benny Mayengani atekena nsati wa yena ni rock walo untiyisi kuna la mfikela ka ximo lexi xa ku matisolo ku va mu leswi mu nga swi vula you on to so kwala la ntiso matwa ta mbyela leswiwani mina tipinyingi ma vona tinkambi letikulukumba hakanyingi ti humesa moya loko i nga xiximi kumbe i nga appreciate vanhu lava va ku supportaka i langutise fame ku ve nge pfuki va fikeleli laha hi ku na ndzelekano a swi basanga maybe ni na n'wi favor kusuka khale mata lexi a xi endla ku ni n'wi favor ngopfu Benny ku nga ri timhaka ta sweswi because loko i favor xo favor obviously na sweswi wa favor i timhaka ta mongo so Benny kusukela khale lomu yingisela tingoma kusuka misava yimani chika nkulungwana wa dzonga man twisa mita mani va rhandza Ziora and all those stuff mita swi twisa ku loko munhu a tsala ngoma a yimbelela yi fika yi khumba vanhu va ku tala hi nkarhi wutsongo so loko munhu lo kuma ku i tshama i langutele leswinene ka yehe a fika ku disappointa and i nga vi na access ya ku i ta n'wi kuma i n'wi byerisa ku yini i ta ku i mani i fanele ndla yini wo vona plani ku hamba u n'wi sendela voice a nge hlamuli i fanele ndla and lexi ni tsakisaka hamba ni n'wi sendela ni ri nexe a sayitini ku hey ku na le 1 2 3 a nga ta swi teka serious mara lava loko ri ku i nghoma ni swi vula ngomeni vaseketeri hambi o ka nga swi va ta n'wi byela ku hi mfumo leswi xi swi vulaka xi yisa lexi i ntiyiso a wu swi tshikinyana point ya mina why like swi general swi ku vona sweswi loko munhu o holova na mene i ta yi landza girlfriend ya mina point ya mina why loko se mi hetini loko mi lwana lowu mi heta mi nghenisa wansati kwalani mata hi langutisa yini hi langutisa loko i ri endla i vula swa ntiyiso swilo swi fanekele swi va na direction ku nga ri swilo leswi ku i swilo swa ku makelela i ntiyiso Benny na he loko a bifa wa hoxa vavasati va vanhu man twisisa na ku hi dumulele ngopfu ka nsati wa nghwava vanhu a ni swi vula ehenhleni ka leswiya a ni na mina tlhela ni vula ku sorry ka nsati wa wena hi wehe i nga n'wi hoxa ka leswi mi fa kuma nkarhi wun'wani a nga ri aware kumbe a ti byele ku okay hi ku loyi a vula yehe a nge tlheriseti ku va tivana va tivelana ku na lava va ku rhandzaka ku fana na loko sweswi ni nge ta ku na lava va rhandzaka loko no tshuka ni endle swo huma andleleni sweswi ku ta huma swa ku tala why ku na lava va ni rhandzaka maswa so ku na leni yin'wana ka papila ra vunharhu mi ri wa ha ri busy na yini kumbe tigigi kumbe swi yinini wa ha tshama na va what and then na va jipite Khataphila hi busy na ku khoma pfunapfuna a mi vula n'we kuma a mi vula ku vafana va a no vula ku kahlekahle na ta yi veka so vavanuna kahlekahle na ta yi veka kahlekahle hi ku angarhela n'wanuna i teka nsati hi swona yes ene mbilu ya n'wanuna i mbilu ya n'wanuna mbilu ya n'wansati mbilu ya n'wansati i nga ti ba xifuva i ku mi ni tekini lowu wa ka mina i lunghe ngopfu a wu swi tivi ku le a handle ku ndleka yini na ta ku mi kota ku mi veka kahle ene mina loko ni vula swa ku fanele leswiya a ni swi promote swa ku vavanuna nkarhi wun'wana i ti-beefy ku nghenisiwa vavasati me a no replya ehenhleni ka leswi Benny a nga swi endlisa xiswona yena swi vava ngopfu u teke munhu vona ku ni dumulerini so swa vava leswiya so a ni na ku ri ene a ni nga lavi ku ma vona fana sweswi hi nge titanga mi kuma ku ni na munhu wa mehe kumbe nsati wa mehe nsati loko ni suka ni ya ntirhweni ni vuya kaya ni fanele ku swekweni everything a wu swi tivi ku ndleka yini a handle se loko u lava ku ndlwa leswaku
I ta vula we ku ka mani ni ndzi nga loko va ta byela we ku ka mani ndzi la ta ku yini we man phela van'wana vanhu vo swi fihla swi vo miyela hi swoho va vula ntiyiso a wu nge swi tivi swi ene leswi swa fanele leswi a hi fanekelanga hi ri vanhu hi swi promote because a ni ngo mbili ya n'we i mbili ya n'we bongani i bongani Mhayivava ethi i nghena kwini la man twisisa so a ni vulela hi siri ka sweswo ma a no ringeta ku hlamuseta ku loko i ku dumilerini phela munhu loyi lo hlangane a yimevele obvious na van'wana se loko vo vula voho and then so kuna gwabulani yo ka tota mo manyeni ka beef ka kopla ra mna re go nga yena ko ite ata humesa ti threats tin'wanyani ka video ku ta mgwabula ita milahlekisa mbiri hekte njhani ka swo fana leswaku wanuna un'wanyani a mi byela ku nda ku tlakisa mata meta swi vula so gwabulani lo hatla nghenelela swilo ti hatla ku gwabulani na ta mi byela xitori xa ku tseke ma vona man of war dina vaseketeri va job loko ku ri na ti-informations to karhi leti ti humaku hi sayiti ra munhu loyi kumaka okay mi vulavula swin'wanyana hi yena kumbe mi le ku tiviseni ka xitshungu hi vubihi bya munhu yaloye information vanhu va ku nyika ku na audio yin'wana yi nga tshika yi huma ya gwavulani futhi a ku nga ri gwavula a vo vulavula ku xi se xi rhandza ngo gwavula man twisisa so audio liya mi famba ku yi rifera ku humelele yini ehenhleni ka Benny na bodyguard ya yena a hi swo makelela audio yaliya ni senderiwa yo audio liya loko ni senderiwa yo ni hlaya ni swi vona ku hayi xi se xi mpela xa gwavula kusukela le ndzhaku leyi ku ta fika na le ka ti-bodyguard plus xaka ra xore le orange farm hayi lexo va gwavula a ni nga mhelu wa ku teka video a ku wa nchungiseta wa timayisele a ni n'wi tivi na ku n'wi tiva na ku i gwavulani yena ni swi tivi swi lo kotla ye a va hi ku hi yehe a ri ku hleveni hi yehe a ri ka audio liya se a ti basisa hi sayiti ra va Benny na vaseketeri va Benny va nga n'wi blame leswaku swi tshama se va donation a ni tivi ku ma hi tivana ene i nge swi twisisi ku loko u ri n'wanuna i hleva na n'wansati i ri swi ta helela mpfhukeni va ka mani va na xifuwo va vula vanhu lava va nga vuli ntsena loko mi va gangisa mara ne leta tin'wanyani va ta vula va ri that's why i mani i machobemu loko i gangisa nsati wa wun'wana i gangisela ku loko i nga vuli ta vuya a vula ku papahula hi swo sweswo n'wansati ka timhaka ta vugangu hambi mhani wa van'we va nge vuli ku ni gangisa ri dorobeni kumbe ni byele ku ni sasekeli mara a ku viwi na swin'wanyana swa fani ne va ta mi byela okay kuna audio yin'wana we ma yi record problem yi record ka WhatsApp and then circulating leya mi nga ri mi hlekelela yi kulu mi lani mi tsundzusa yona mara area missed post muku na yena mi ta n'wi manya a nga yi tivi beef loko a ku humesa madloko okay a ni tivi mi lani mi yingiserisa yo just to refresh or what na yi tiva audio yeleyo a ni ko va ku a ni vo vanhu what made that's why me loko vanhu va fona nkarhi wun'wani va WhatsApp a ni nga ha hlamuli ni ya swa ku fana na sweswi and then mi vuya futhi mina mi ta addressa xilo lexa mi vona n'we post mi nge n'wi beef a mi na problem na yena bla 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 switanyatanya like a mi na problem na yena mi va vitane yini vanhu yalava va ku na va nga senda audio liya swi ku ngerendzela a yi tsundzuka mo xi chava post lava van'wana mi va chavi like lava van'wana vo vo nghena studio lava van'wana mi va chavi mara khoza swi nga ku ma xi chava hayi mo me ni mi byela leswiwa mina Mr Post a no n'wi chava hi beef mi n'wi chava hi no a no n'wi chava hi beef and a no promota beef that's ni vuri na le masunguleni ku loko munhu u n'wi rhandza ngopfu u nga swi tivi loko a hi ngo endla swi huma ndleleni kumbe swa out ku i ta n'wi byerisa ku yini ku swi nge fika yena i fanekele u endla xo karhi ku u n'wi phancha hi xovo a kota ku ku twa mina Mr Post na ta swi veka kahle Vatsonga va ka hina Mr Post ya tivana a hi tivani swa music Mr Post kulele ka hina ka rabava tin'wana maxaka hayi leswaku phumelela swa ku zamazama loko ri ku ni na hemba loko a vona video leyi a famba a commenta ku na hemba Mr Post i nkulukumba ka mina i boti
a ni nge pfukini ku ni ta bifa Mr Post because loko ku ri na swin'wana swa bad na n'wi fonela Mr Post ni ku ni vona 1 2 3 hey I'm been la hi body and then all those stuff so it's easy because I munhu loyi ni nga kusuhi na yena se mara munhu loyi a nga le kule obvious i ta n'wi bifa mara munhu le kusuhani i ta n'wi bifa lero ma a ni nge n'wi chavi ku n'wi bifa ni nga n'wi bifa mara ni n'wi bifa hi ku me a ni makeleli beef ni ta bifa hi swilo swa personal and wa swi tiva because xaka ra wena and ni ta va ni nga hembi and na hi loko a bifa mehe i ta va vulavula swilo swa stray swi ya vavisa ma okay swi loko omi loko mo n'wi byela ku leswi swi endlaka swi wrong a phinda mi n'wi byela futhi mi nga se swi wrong xaka a phinda mi nga ze mi ya nghena studio ni nge ngheni studio i bodi in the first place man twisisa in'wana hani se hi ku munhu i nge vuli ku he mzi mara loko munhu a ri nkulukumba i n'witana mani ku va wanuna ta va ri a ta va ri makwenu loko a ri n'wanuna that's why ni ku i bodi okay so a ni nge n'wi bifi Mr Boss a ni n'wi chava n'wamasekiteri wa Mr Boss ni la ta paka tibeke loko ni n'wi bifa mani na pava ta dlavixaka se swa ta vula ku mele le ka hina ka ra bava ka michavi ni ta hlundzukela hi vakokwani musi hi ku na ku tsakisa n'wena ni ngo zi ni bife boti ni holovisana na yena hi mhaka ya tigwawu na siku na rin'we hambi ku ndleka hina yini ni nge pfuki ni bife bosi mara ni va ta paka tibeke va famba loko no bifa swi nga va wese na he loko o bifa va sesi va ta twa ku vava okay because phela Mr Boss ma vona lomu mo lo munhu na misalo ina nkani ngopfu ya na xifafa hayi leswi swa ku hayi leswi sele ngomeni loko bayiza i valwa xin'wana straight la i kwatisela Mr Post one on one so mi ta halwa straight swi nge jiki hi leswi nga yiso ta mani what's your take on beef ya yena Manyangatsi ya beef liya ku fana liya ko va ku hi leswi swi vulavulaka i na xifafa a fanekele a nga hi hlamulanga a ni van'wemi vanhu va ku mo analyze music mo hlela ku mi teka mahungu hi vutivi bya n'wina ku twisisa mi byisa ka lavo ka va nga koteki ku twisisa mara a swi vuli ku leswi swi vulaka ku suka swi ri ntiyiso nkarhi wun'wana that's why we call those things opinions man twisisa so hi leswi swi vulavulaka Mr Post i na mbeli yitsongo i na nkani hi leswi swi vulavulaka hi leswi nge ku swi vulavuleni so leswiya i lo vona ku Manyangatsi a nga kona kusuhani loko kumbe a va ri one on one a mi ta twa ku un'wanyana i biwile bya fika la a mi ta twa ni ri Mr Post a ni na n'wi tiva vona na xifafa too much tamani okay so menofo vuxaka bya n'wana Mapele byi helele ku because i masikunyana mata vanhu vo tala va vutisa hi mhaka leyi vanhu va ka hina ne timhaka ta jibbe Khatapila na Mapele ni ta ku mi titwa straight mi ti twisisa futhi mi teka nhloko mi vutisini hi mhaka leyiwa mina na Mapele a hi holovanga ene mina a ni holovi na n'wanuna wun'wana ene mina Mapele vanhu vo tala mi nga n'wi tekeli ngopfu enhlokweni Mapele music wo rhandza leswaku ni tsakisa rixaka Mapele a hi leswi a hanyaka ngopfu hi swona leswi swa music so n'we mi lava ku tiva ku mina Mapele ku ndleke yini mi ya vutiseni ku ha tirha swin'we kumbe a hi tirhi swin'we no twa Mapele mi ha vulavula ku Khatapila ka tikhomente tin'wana kwalaha va n'wi vutisa ma tirha swin'we ku hayi Khatapila a nona ta n'wi kurisa na ta hi pasisa kahle mani se tshama ni ya ka Mapele ni ku Mapele kumbe ni n'wi fonela ni ku na ta ku hi hlangana mina we hi tirha swin'we ni se tshama ni swi endla sweswo a mi se tshama n'wi fonela Mapele hi ya a nga ni fonela a lava relevance leyi a mi ri na yo ka Benny so mina loko ni ta za ni attack-a Benny a ni nga ri aware ku na ti-artist leti ti swi lava ku attack-a Benny kambe ti nga ri ku attack-eni ku tiva hoxa so leswi a swi hlanganise mina Mapele a ku ri swa beef loko ku ri ku i beef because mani nga tshama ni humesa album kumbe ni humesa nghoma leyi vanhu va nga fika yi duma yi cini vanhu ku dumeni beef Mapele i twin beef tintambi ta ku tala ti twin beef
vanhu lavela beef and hi tlhela hi hi beefini futhi namani na Mapele Kick and Boboza na tin'wana tinghoma hi beefini so hi yimbeleriswi ngoma technology na lexi xa president man twisisa so mina na Mapele swi nga hi hlanganisa tanihi ku va mina nga ha ri ka ti-beef swi la ta vula ka ha ri ha xin'wana xi nga ta ni hlanganisa na Mapele because Mapele a hi munhu wa ku teka music serious and na mehe a na ha ri musicini hi ndlela liya ya ku teka serious ku na swi vona ku Vatsonga ka hina va leswaku va rhandza loyi a va n'wi rhandza a na ta basa leyo mina a ndzi tshama ni foni na Mapele a ni ta yi kuma kwihi number phone ya Mapele mani a hi vele ni mina ni ngo nghena studio ni beef lexi ni nga ta xi khensa ngopfu ka Mapele ni swi vula hi Mapele a no swi vula hi ku na ku chava a no ku chavi and a no fosteriwa a ku na mukwana a ku na xibamu ni khensa ku va Mapele a kote ku ni guida ka sayiti ra ku vuma na ku paketela marito sweswo ni swi tekini that's why ku hanya na vanhu swi ri kahle swi kahle ku vhakachela loyi that's why vona ku Mapele i ya ka loyi a ya ka loyi a ya ka loyi a ya ka loyi a nga holovi na munhu wa swi lava ku tinqambi hi nga ku ti ngo fana na yehe ti nga teki music personally ti va na ndlela yin'wanyana ya ku ndla mali ti entertainer rixaka ra Vatsonga ma twisisa and xin'wanyani ni ta humesa sweswi for Good Friday na mi humesa tinghoma timbirhi because ni busy ka Action SA ku na tinghoma leti nga ta huma na music videos ta struggle va lava tinghoma ta muzavalazo hi sweswo a ni holovangi na Mapele me lexi nga hlanganisa na Mapele i beef mina sweswi a na ha ri ka beef swi ta vula ku a ka ha lexi nga ta n'wi nyika xona a ka ha na xi nga na yena a ku na lexi nga ta n'wi nyika xona na yena a ku na lexi nga ta nyika xona mara laha ka endlu ya blue ya W Store na ku tiva hambileswi mi nkhulunga ni nga tshama ni nghena hi ku ni fike ku ri vusiku ni ta ni ya khida sorry ka tlhela swa ku ni tshama ni nghena ndlwini ya ni ya ku ni tshamile ni nghena ka yindlu ya W Store ya ku saseka ya Mapele then swimming pool a ni nghenanga Mapele munhu u sasekile u saseke too much na it looks like it's a very ene na vana va yena swi tlhariye blind mi nga n'wi voni so a ku mi nga heyi xi ku tin'wa Mapele dyela henhla hlayisekani dyela henhla xisa lexi a ngheneni ka Giyani Land of Blood there were rumors ku mi fanele mi nghena ka Giyani Land of Blood and all of a sudden na mizange mi nga appear na ha vi kona ma vona laya va mi sise yo beef ayi mhaka beef ni fike ni tshama hansi na me ni ringeta na ku ringeta ku yi langutisisa ku nga va ku ri beef na hi mhaka ya ku va ri i mutsari a ni i Tshembiso Mabasa mutsari so me ni fike ni va na issue nyana ku kumbe va ni humesa hi mhaka ya ku ni tshame ni ku wena ntombi ya ka Mabasa ka beef liya ku nkarhi wun'wanyana ni Tshembiso a nga va a ri na problem ya sweswo kasi a hi swona Tshembiso Mabasa fana the paper right Tshembiso hi yehe mutsara ne ku va na ti director ti cast sweswo taniya ani mutsari ni head of creative arts sweswo taniya so mara a nga ngheneleli ngopfu ka ka vatlangi ti cast ku na loyi a dilaka hi ti cast famba okay mina ni auditioneni ni ya fika ni tekiwa ne hi ku mehe a ni sunguli ku acta i call ni acta futhi loko ni langutisini na hambi phati liya loko a yi lo nghena ni tlanga laha vanhu vo tala va ta ku a yi vuyi mina ni acta a ni hayi swa ku tlanga ku na drama yin'wana va ri Bukati i dyondzo a ni ri ba maxangu laha va ni vitana jipi loko mo yi langutisa mi ta swi vona kisa lexi a hi sweswi xi ka xi acta so yi kumeka kwini before ya Mapele sweswo a ka ti-YouTube ze yi fika yi faka misa vana Raymond Chauke vi ya se hi endla leswaku misa loyi a yi tsarini Fortune Machines a nga tsakangi and then a report ka YouTube and all those stuff so laha ka Giyani Land of Blood vanhu mo ngo vulavula ku biha hi Giyani Land of Blood va blame matsalele na swin'wana na swin'wana mutsari na loyi wa ku casta for ti-actors a swi endli hi munhu wun'we so ku fike ku va na probleme laya loko va fika va vona ku okay ku na Judy Mashava tanihiloko mina ka Action SA na Herman Mashava and then i fika a defeata mani la nhlengani ka vandla ri nga ku fumeni ku nga mani obviously ANC man twisisa so loko ku ri na Khatapila a leadership influencer Action SA ka drama leyi ku ri ku le mahlweni ta hi ya fika hi vulavula hi
Judy Mashaba. Yeah. Yi ya fika yindla yangu story lexa yangu se mutsari mandisa sonda yangu she between the politic and then aku nga ri na ndlela yin'wana a yi fanekele yi huma and anzange ni ve na problem na swona. Okay. Anzange ni ve na problem ya swona leswiya. Alright. Like, how did you manage to get into Giyani Land of Blood? Iku kuna misa n'wanyana va ri Easy Nkomza ne. Yeah. Is my best friend. Yeah. That guy sweswi is an agent ya vulavula vanhu va ti-act ka va Moja Love va ri Easy Nkomza Easy Nkomo ti le ku acteni le ka va ri The River a ri kona eka Giyani Land of Blood a va ri ku lovoleni loko va lovolela vukosi nkarhi luwa a ri kona layani and then i actor switori swa ku tala na le ka exitele ngopfu so a nga vuya a ni a bem for tani hikuva mina we tiva na kusuka khale mani wa actor ni kombela ku ni ku buka and swi ta n'wi disappoint ni kombela ndlela monologue ya ku ya actor Elias loyi ku nga va ri JB ne JB yeah so fortunately loko ni fika leyi ni fika ku okay a ni fanele ni ya actor party liya so loko ni fika laha va fika va ku okay a tu kwala na kwala va fika okay tani ku i ri act and a ku fanekele ku actiwa party leyi munhu loyi a nga kona sweswi hi kombela i vheta i acta ku drama yi kota ku famba ma ni twisisa so ni ve ni yi teka party liya ni ta vheta ni la ku kombisa na vanhu ku mina na acta na swi kota kambe fortunately lo fika ya humesiwa hi sweswa ku vhele swa tipolitiki swa va Herman Mashaba va Judy Mashaba ma ni twisisa kuna mahungu ndlela ya ku mile ku organizing ka Xitsonga movement la ka swivulisa sweswo nga ni kwala loko ni ri wrong so our movement lewa yi based ka Vatsonga entirely. I don't know if it's a cultural movement or like just give us a brief ku i movement ya njhani and yi la ku achieve yini xikongomelo nkulu xa movement leyi and why ni sungule movement ya ma vona mahememi yalawa i ntiyiso yeah movement leyiwani i ku la ku reclaima kumbe ku vuyisa leswi a swi ri swa Vatsonga in the Tsonga land ka xifundza xa Vatsonga ku nga Giyani Malamulele Bushu ku ya fika kwalomo leswi swi nga tekiwa swina swa Matsonga so that movement ku na nkulukumba n'wanyani hi hlangane kwale ka Action SA na yena a ku tanihiloko mi ri leadership lani influencer this organization and mi ri very close swi nga va njhani ku hi lwela na swi le kaya already have access to Vatsonga ma ni twisisa already Vatsonga va ni tiva ene swilo leswi hi lava ku lwela swona swa tiveka ku vhele a swi ri kona ku fana na palamende airport ya Giyani Munghana Lonene ku yi vuya kaya University of Giyani swi swa ku fana na leswiya mara lexi nga endla ku ni va ni yimenyana ni fike ni vulavula na Herman Mashaba about this so ivi ya Herman Mashaba a kota incini mhaka ya ku fana na le it's good for Vatsonga mali loko a ku nga ri timhaka ta corruption a hi ta it will be easier for you ku in with this movement of mindla yini mi swi endla swilo leswi don't forget ku Limpopo mostly vo Giyani the other side the majority votes in ANC swi nga fika lava va nga ta fika mi byela okay famba i endla petition mi tsala nambara leyi yi kombisa ku swilo leswi ya swi lava ku swi vuye ivi ya swi langutisa okay ni artist ku na vaseketeri va Benny ma va ni rhandza ma ndwisa se swi ta vula ku swilo sweswo a swi nge hi koteki ku petition yi fikelela laya va rhandza ngopfu ANC mina ni artist va rhandza ngopfu artist leyi yi nge le henhla ka music and mina na yeholo naswona ni fika ni swi vona ku okay somehow a swi nge he mara no like man I don't know maybe we just look at the political dynamics of it now because look sweswo man of mo fika mo okay not this thing ka Vatsonga a hi ringeteni 1 2 3 we I na xa ku ngi lahlekeriwe hi nchumu hi mo sola la xidloko meri a mi nge lahlekeriwe hi nchumu n'we mi kota ku twisisa ni ri loko mi zama va ti sweswi loko za hi va laha mi ta kota ku mi hlela va ti analyze n'wina mi tisa mi ta ku na ti-opinion mi pfula vanhu matihlo ku ho hi swilo leswi so mina ni vona hi nga ku munhu wa so i so hi vona hi nga ku music ku famba so mi la ku kombisa lavo ka va nga endlekini vo ka va nga swi voneki ku na vanhu van'wanyani
na mi byela xihundla straight ma vona Vatsonga va ka hina ni loko Benny Mayengani sweswi u fika ku a hi vuyiseni palamende a Giyani va ta ku a yi vuyi that's true. Joe Sherman a yi vuyi palamende Giyani a yi vuyi ivi ya A young person. mina Khatapila ku a yi vuyi kumbe Mhayivava ku a yi vuyi palamende a Giyani mani wo twa ndlala la ku pfuka yini vana ta fika mara mata swin'wana swi vanga yini swi vanga hi leswi hina hi nga tivekisa hi swona maswona ku na mina ni dume swa ku ni ri busy ni vulavula swilo swa negative loko mi ri busy mi vulavula swa negative and then ka level yin'wana swi fika laha ka ku va nga ha hi tshembi ku hina hi vanhu lava hi nga na interest ta kahle na mavona mavona truly speaking mina na ku hemba mana ku hemba Vatsonga va ka hina truly speaking va tlharihini mara ne va tlharihani va tlharihini ende kahle hayi ku va tlharihani hayi Vatsonga va ka hina vana mavondzo hi mavondzekela vuvi vana mavondzo mavondzekela vuvi ku ri leswaku palamende ta pfuna voho a va yi langutisi hi ndlela leyo va langutisa background ya ku n'we mi huma kwini mi kurise ku yini that's the problem ya Vatsonga and loko mo langutisa kahle vanhu va ku tala laha Giyani va koho va ku tala too much na bush na kwini va nga na timali ta ku va nga kota ku create mintirho Vatsonga va tlhela va dyondze ngopfu va ku tala mara va endleni va sukela tindhawu tete va ta hluvukisa tindhawu tin'wana hi mhaka ku yini i mani ya luya maswani okay na mtiso movement leyi yi le ka stance a yi loko moveni a yi loko endleni ya sweswi movement leyiwani definitely yo yi ta va right ni lo yimela ntsena ku at least a ni sweswiwani hi le ku lonjeni ka hi le ku pfuleni ka ti-branches action SA provincial course ya ka national so definitely Vatsonga va ya ku vuyeriweni tanihiloko hi ri na Vatsonga van'wanyana mina ni ri kwalaya swi ya va easy ku palamende hinkwaswo leswi nga tekiwa kusuka a Giyani swi tlhela mara sweswo ntsena swi fanele swi endliwa yini Vatsonga va ka hina va fanekele va va na mbilu ya ku va sukela leswaku i mani loyi kambe hi tihlo rin'we ra ku vona ntiyiso palamende yi fanele yi vuya Giyani airport ya Giyani i mangete Matsonga a na mali ya ku hi nga khandziya fly machini ya ku hela 800 ma ni twisisa nyana so Vatsonga va ka hina va fanekele va sukela leswaku ku langutisa ti-poor background ta munhu ku i mani loyi i na yini loyi i tiveka hi yini loyi hi kota ku lunghisa ndhawu liya ene ni nga tlhela swi vula sweswi ni swi languti mata swi a no wa rhuketela Vatsonga va ka hina a ni mhe ni kumeka Giyani mata swi vava ngo i nghena Giyani loko i languta masayitini i languta vanhwenya va koho ve le Giyani mata hileswaku i languta va Joni i languta i ya languta ve le Giyani ma ni twisisa i ya ka Malamulele languta ku ri leswaku babes wa le Giyani mata swi vava ngopfu ku ri va tiyini ku ri i kuma nhonyana timayisele hi mhaka ya ti-wheelbarrow i vanhwenya va ku saseka mi kuma ku va bohelile maduku a va ha ti kombela ku saseka and va vhota vanhu valava ende va vhota straight ende hi vona va mbala ku swi khipa va na ti-voice ta kahle ta ku vhuma va yimbelerisa swin'wana swa mihlolo ta thula mtanama ma ni twisisa va kha va ku xini wami ku ri ku munhu yaloye i le Natala a ni mi xisi ma loko mi la ta langutisa unrest leyi nga endleka leyi a Natala yi suse laha South Africa hinkwayo yi suse hi mani hi Mazulu mara swi fike swi khumba hinkwerhu South Africa hinkwerhu mara loko wa Machangani swo fika swi endliwa Giyani va ta fika va lava ku hisa tishopo ta makule ta va dlandla na va tshikeli a ku ta ve ku unrest yi helela kwalaya ni le Joni yi nga ta fika ni le Polokwane yi nga ta fika so that's why me ni ku movement liya sweswi lo yimela ntsena ku tanihiloko se hi kha hi hangalaka national action SA palamende ya Giyani yi ta vona mi ta kota ku recruita na vanhu ka Vatsonga swi ya va easy na voho ve nge hi ni langutisi hi ndlela liya ku mi hisa loyi i telani i lava ku teka swilo swi tisa laniwa a ri yexe na ni nge vi ni ri nexe na n'wini koho ku na van'wani va kona se va ta swi vona ku this is a right thing to do hambi mina ta na idea wun'wana a ndza yini a hindza na yo a swi bohi ku ri man of war a mina swi tiva ku kasi why vito ra man of war don't you think it's violent to call yourself man of war rona ri violent
mara are violent. Now you're an influencer, but anyway you're a politician, so it makes sense you're a man of you're always in the world. Yeah, ma vona nkarhi lowani loko mbula sweswo rambyele lexi nga endla ku was how good man of war here. Mina a ni lo tiveka ni ku man of war. Mina ni ri GP the Khatapila. Yeah. Khatapila ya push. Yeah. So misa loyi a nga fika ba beef lias yo kusungula beef number 2 beef na why you are a man of war. You're always on the wall. We le ku lweni phela nyimpi le bra rich ya tika ku na nghena ka beef a nghena ka papla ra 2. Yeah. Hey lo bra rich. Yeah. Uzani bantu se aku na ku ni famba na ka nyimpi le famba ya yilwa mara we you are a man of war. So ni vents bona ku I know loko n'wana a vona ku you are a man of war. Wo eda ntsena la henhla ka ku GP the Khatapila a ku man of war. What no one N'wana man twisisa. Okay. I fam ka view ya we ka operation Dudula ile. Okay, operation Dudula ibe mina sweswi na veka straight. I movement wa kahle swinene. Yeah. Mabona ku va na the young leaders. Ntantalax is very young. Yeah. And with some of the leaders la ba Dudula movement Alexander na operation Dudula they are very young, is youth. Swa ti komba ku youth sweswi yi ready ku teka tiko kumbe ku teka vutihlamuleri bya ku va tirhangela ku ya mahlweni. Yeah. Must twisisa. So loko hi va na ti young leaders leti ti lwela ku timfanelo ta lavatsongo futhi va fanekele va supportiwa. Yeah. Va fanekele hi va supporta ku hamu n'wana lontsongo nga ta yima ku mi tekeriwa mintirho tikhampani ti kacha ti foreigners undocumented mi lo tshama mi le ku dlayiweni vanhwanyani ma rapiwa ma kidnapiwa mi cinciwa mi yisiwa ka ti-prostitution ti-drugs youth munhu out of the blue a va concern not for ye wa swi vona ku sweswo hinkwaswo swi wrong a to ku pfala nomo a miyela ku hayi me ni langutana na family ya mehe as long vona me va nga ngheni ka leswi na leswi mara tilidera ta operation Dudula a ti zangi ti ve na swona sweswo ti teri hi voice out timfanelo ta ma-South Africans and ntlhani tsa ku sa yini a ku na violent mara government ya hina a yi endli nchumu hi swona yi yimele ku yi suka loko yi suka ku fa van'wana va kota ku benefit a hi ngo sweswi ku ve na nyimpi like Alexander ku famba ku ku ve na nyimpi ya ku n'wana a gcina vutomi bya munhu byi lahleka kumbe bya vanhu byi lahleka loko ku ri vanhu va le Zimbabwe kumbe vanhu va le Maputo ku va munhu a lovini a hindzisiwa border ku benefita ma government man twisisa ti hileswaku government a yi act ya South Africa before ku va na violent langutani unrest va swi voni ku ndzeka hina yini va acta ku ri khale why va benefit on top of it insurance and everything swilo swa tishopo ta tshoviwa swilo ku claimiwa hileswaku mali yi ta from vona ti-tax hinkwaswo that's a problem so mani ta ku movement luwa wu tsakise ku a wu na violence mara ntsene ti-foreigners sweswi ti nga yini ti lwisana na operation Dudula na vo Dudula movement because hi ti 21 next week ku na strike xa ti-undocumented foreigners leti sweswi ti lava ku ndeni ku strike for timfanelo ta toho i nghenela undocumented mara sweswi la ku strike ene ti-21 teto i nkarhi luwa wa Sharpeville massacre ku nga lova vanhu leyi which means operation Dudula sweswi swi nga endleka hi ti-21 ku ya va na fight na South Africa kumbe xenophobia because operation Dudula ya matcha na ti undocumented foreigners in the same place ku yisiwa memorandum. So loko mi approach ya xiyimo lexi mi assessa njhani ku these are undocumented foreigners especially when they go to shops mi assessa njhani ku this is because man of war n'we mi nge fiki a xopeni mi ku ni kombela ni komba maphephe we I don't have that right. I'm nikiwang matimbala but now we have hungry young leaders lava ba ya ku okay when you look like you are undocumented as they might be right, they might be wrong with that person is undocumented, but it's not their right. It's not right, but those people, Operation Dudula is not about going all over around and evict people or pointing people that okay, give us some papers to confirm that you are a South African. No, I saw Operation Dudula, Yisuka Yingena a Pick and Pay a boulders. Yingena ka shop, those shops, Basuka Barna info machine, Yaku Lanzin. Kuna the foreigners to car tinga ku tirheni
na laya ene hi nawu wa South Africa tani ku va leswi swi vulavulaka ni ku vantshwa va tlharihile, that's why ni ku va fanekele va sapotiwa. Va swi tiva ku nawu wa South Africa a wu pfumeli ku you are documented or not documented i va i kha i bachile. Swi sweswe a hi skills lexi i nga ta ku nga ta suka hi ku ya Zimbabwe, ya Malawi, ya Tanzania hi ku tala ni ta batichile. We have a lot of South Africans who can va nga ta endla ntirho walowo. So Operation Dudula is against those things for about the employees, the employees, ne? When the employers, those one who are employing, the employers who are employing undocumented, with they are taking advantage because those people, they have this working permit, forgetting that a labor law of the country doesn't allow those people to be in that position, because it's not the skills which is going to contribute in the economy. We have a lot of young youth. Don't you think avoid South African because army South Africa masivona Mhayivava mi vula sweswo na n'we mi mana me listen you wanna is this right one tani loko ni ku Operation Dudula a yi wrong yi lola timfanelo ta yini ta youth, and the youth yo ka yi nga ri ku tirheni. Movement leyi le ku sapotiwa as long yi nga ri violent, leswi fanele hi nga xi promote yini i tikulwa a yi le ku lweni i movement liya na ta ku va face. So lavaya vaqacha ti foreigners va teka advantage ya ku a ti coverwangi hi labor department, labor law ya South Africa. Loko i ri undocumented kumbe i ri na working permit, i nge suki i fika ya khomisa Pick n Pay i ku va ni kokele mali, va ta vutisa ku endla yini laha i ku ni bachile, va ku i bachile njhani phela wehe you are a foreigner u qualify ku nga bachile, ku laveka xikili lexi wehe u nga ri na xona. Go back and work. If you don't want to work, just quit the job. It's so sweswo. Na mi twisisa. Mi sungula ku joina Action SA, meni mi follow ngopfu. Mi sungula ku joina Action SA loko sukula ku nghena ti-elections ku ri nkarhi na loya. A ku ri ku na EFF, the black organization, ku na ANC, the so-called black organization, ku na TA, I believe it's a white organization. Opinion ya mina ku na Action SA le a yi nga ri na even a single vote. Ku na then when they would Natal because wow, it's IFP Yamazulu. So why are you Yamazulu? Yamazulu is a fact. Maria Mazulu. You win a win. Okay. You win a win. Natal. That's fine. Majority in Mazul Mara, there's some members which is Ashangani there. They're just there to for strand only on Galabek. Maran mandate organization or Halavek. No, like you're gonna say men of organization I find BLF 5 Parliament I ever love and Balu. That's against the constitution. So why when I choose Action SA out of all these organizations? What's there to work for you to benefit? Yeah, Action SA, nenango tise mandate for Action SA. Who ulaba now out there as South Africa. Yeah. And ilaba who youth it take account to lead themselves to their future. But the top 6 of yours is not you. Hey, and nubulaku inside that mandate. Ulaba ngoku youth. You are in the front. To lead the country because they are the future of the world. The woman the councillor candidate, the MP for Action SA are young, like Bobongani Kumado, Meta Kumako, 24 years or 26 years. She combisa this movement. Yitela ulakunchi chaku. Navancha avangenele kumbe ku konteteleka avangenela ngofu ka yini ka swa tipolitiki. Banga tshami ba ri hansi ba ku okay lava va ta hi lead yi tele for sweswo ni tsundzuka like last man loko ku na video yin'wana ni tshama swi vula ku vanhu vo tala they are complaining because I'm old. I'm here to hand over the government to youth. I ta va ku ri ye wa ku sungula na ku hetelela tanihiloko ani hi rhangela hi vanhu lavakulukumba laha se ku laveka munhu lonkulukumba futhi a nga na yini a nga na experience loyi a nga ta kota ku voice out ku lavatsongo va ta loko va ta abanika tiposi ta va komba ku fambisiwa ku yini a step out. That's why ni ngenile ka Action SA man.
That's why ningena ka Action SA. Action SA is strictly ngoka law. You lava a law. No one must abide with the ruling of law. You lava a ruling of law. You lava a ruling. You fanike hanya now. Now. Singa tibe singa Khatapila. Ngwe mabush kuna double store le ka ngwe mi ta male sa ka bal kholum no atyam ke tala lava ngale hansi now mta khomiwa for sale ilis Action SA la vela so mani ka khomerwa yini kari vatsutsa ninga ana kuna now mengari vale futhi ndo kuna now ina freedom of speech yes mara ku ngari hate na me ti ko ti video tin'wana ti posta ka Facebook va ti blocker. Okay. Hey, what the blow? Now. Mara mataka to saka me yini. Look my bana Kaizer Chiefs. Or the Pirates. But objective that I will end up football even nice and everything. Look akati brand tabo tukula. Man just so at the end of the day they're focusing on they're building brands and giving others opportunities of course. Mara akam ti brand tabo tukula and divide the community with all of the Pirates fans. Kaizer Chiefs fans. But that's not much more irrelevant to politics. Each and every political party wants the same people. That causes divisions amongst people. Don't you think well, okay, I follow the movement of Vatsonga, and then you are an Action SA member, or you're EFF member, or blah 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 blah. But you are already divided. But if you reject. What are reject? Ana akusubula kasase Vatsonga man. Mara ngeba blame bana ba imaga ku hosi a hina yona ya Vatsonga. Yeah. Ani va ra hosi. Yeah. Man twisa rifika hosi loyo hikwenu a hi khomane ni va so. Hi ta langutana hi khomana mara loko hosi ya hala ka xikundu yo va vele Giyani va tindhawu mi nga ngheni luwa wa xitikwa xa halana kasi why mi ri na swihosa vele bushu a hi valani man twisa hi leswaku Vatsonga truly speaking ne n'we Vatsonga ni ta pfuka ku ri khale ngopfu mi ya pfuka khale ku na leswaku xichanga xe le bush a hi xona swi va issue yikulukumba ngopfu a ku hala nga ta wu sapota movement walowo munhu ta sapota wele Natal a tshika wele kwalaha wa Vatsonga lowu nga kwalaha Limpopo man twisisa u ta wu tshika ku ri hileswaku mata Vatsonga va ka hina sorry Vatsonga ni am se va ready ku humelela a vanhwini va tisa Giyani Land of Blood vile busha hi vona va vulavula xi Mozambique va ka Malamulele va na vuxixi na le Giyani na va right va vula ku mara kahle Vatsonga man tisa i mhaka na hosi hava i nge va blame vana va lahleke ngopfu that's why mi fika mi kuma ku swilo swa ku talatala hambi swo endleka Giyani ku fambisiwe timasipala ku fambisiwe tipalamende ku fambisiwe a va ndzi nchumu man twisisa ku ri valungu apartheid government ya khale yi fike aka na mathangi lomu nghena lomu anhoveni khana madibi a ku aka institutions ku aka mfumo wa khale lowu apartheid valungu va lava ngo valungu va zonda vanhu vantima mara va ndle mathangi ku hi ku ndhawu ta ku fana na vo Giyani va Malamulele ka hisa ku mati i ndhawu ya dyandza man twisisa ku swifuwo swi nga ndlini swi nga fi tihomu ti kota ku ya swikerepeni ti ya nwa mati loko na ha tsundzuka na ha kula a hi khayima tihomu hi ya swikerepeni tlhela hi sungula tiburuku veka henhla ka swikhwata swa misanatsi hina hi nghena hi hlamba laha swikerepeni man twisisa mara swilo sweswo hinkwaswo since ANC nghenini nothing man twisisa ku ri leswaku a ka ha ri na nchumu mata swi vava ngopfu mani swi twisisa Vatsonga a na va vulavuli nchumu vo hwi lo nghena Giyani va le ku dyeka tijuzi hileswaku hileswaku i nga swi twisisi ku bohiwe maduku ku dyiwa tigwava juzi a va na mhaka ku ri man swa ku swo kanjhani mara i fanele hi teka xiboho ya vadyondzisi Vatsonga va ka hina a va si va ready mara loko ku ri ku va ta va ready ku hi nga kota ku hi claima swilo swa hina Vatsonga a hi sukeleni timhaka ta ku loyi i Mhayivava loyi i Khatapila loyi i mani mi langutele ku mani loko o vulavula mi ta support tekani leswi munhu loyi a swi vulavula ku ri i ntiyiso lava nga tlhariha ku hindza yena va ta swi yisa mahlweni ndza mari tlamula loko u vula mani mi ta support munhu a loyi a mi lava ku vulavula already na mali na hinkwaswo a va na problem na swona sweswo and va benefita from kwalaya because a ni loko va xava mathikithi swivona swo xivaka mathikithi swi ya vona vanhu lava ma twisisa va va hlayisaka vanhu that's why mina ndzi yimbela ngoma yin'wana ku xisiwana a xi rhandzi xisiwana man twisisa hi swo swa fana sweswiya so Vatsonga va ka hina a hi sukeleni timhaka ta ku va divided
an ali ai na hosi mara ingabi ku Vatsonga vele Giyani vele bush ai vona vele lo mona sa Giyani Land of Blood yi tlhantleriwe ngopfu ku ve na switori swa ku tala ngopfu mhaka swa ku fana leswiya xitsanga xala hi xona yini leswi hi swona yini man this is lo oka why munhu va ku i Mutsonga yena self like ka ID ka ririmi i Mutsonga mara i fanekele ku na loko se i fika Giyani why you are not welcome like me loko ni fika a bush I'm not welcome I sukele swilo leswiya and I'm just saying Vatsonga, let's be united for one good purpose. Your relationship with Julius is very bad. You don't know each other probably. You have never had for whatever reason. And why always attacking Julius? Me mata lo ba ku munhu wo le bosini kahle kahle nkarhi wun'wana na wun'wana mi ta swi vona ku swin'wana munhu a ko ku tlatlambela ko va ntiyisi ma vona ku fana na Julius nung attack hi reason i nge vuli ku ti-foreigners undocumented fellow SADC people find a creative way to be in South Africa. This is your home. While you are South Africans, brothers and sisters, ba ri ku dlayiweni siku na nhlekani va rapiwa hi vanhu lavo ka va nga tivekeki while vanhu va Limpopo more especially matani va va hi ku Julius u le Limpopo and situation ya Limpopo wa yi tiva straight away vanhu va le Limpopo va ngheneriwa vavasati vakhegula mikama mudende va gwaziwa va tekeriwa timali ta vona ta mudende ku katshoviwa tiyindlu ku tekiwa ti-TV ene vanhu valava a va kumiwi hi lava nga endla ti-creative way because you can't trace them because they just came here va nga nghena ku hi tiboda hi timhaka ta ku yini one of the leaders a young leader loyi a fanekele a tisa ku cinca loko protecta citizens ta South Africa i ri ti-foreigners a ti ngheni man twisa ene hina leswi swi vulavulaka hina swisiwana hina hi twa ku because a hi na security vo va tshama ka ti-machine ku na ti-stop nonsense loko u lava ku ya vona vona va na tibodi ku fanele u nghena process i ngheni process na loko i fika anyangweni wa yindlu u ta vi ngheni ku tika gate a hi wena nga ta nghena ya nkuta ku na bodyguard leyi nga ta ya vulavula a hi ya kota ku huma why va va ri protected and then a tlha ku twanani vanhu va ta tshama na va mani va ta tshama na hina laha loko ma South Africa va ku va hi tekela mintirho and then ye a ku ya a va teki mintirho va tinzamela yini we don't like those things. It's about what to take a Europe ne va ri the borders historically ti fake hi vanhu va le Europe ti settlers a Europe a ku na ti borders Europe is for Europeans. Kuna video yin'wanyana Africa for Africans. Yes, and I'm vulavula mu Tanzania a karhi mi byela vanhu va le Zimbabwe ku they must go home and vote for change. Yeah, so Zimbabwe we don't hate you blah 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 blah. It was for the first time in Zimbabwe. And Vatsonga matamenta swi vula leswa a Europe kuna ti border loko mona ngisa nyimpi ya Ukraine vanhu lava swi vele kwini from Ukraine to Poland. Europeans is for Europeans. Lo va ku is khwinyane na mi byela hi village la mi tshama po kumbe va ku thembisa munhu vulavula hi thembisa lava yi tivaka vachangani mo futhi ni vheni ku thembisa ka Nkovani zone 8 na mu tivaka i le ka ku ka Nkovani golf ku ri koxe ku pfariwini le ka Nkovani muti lowu nga la tlhelo wu na yini wu na fence muti lowu nga la tlhelo miti leyi na mara hinkwayo ndhawu leyi le kwini hi le zone 8 loyi ku tibodara a ti pfariwi a hi ri vanhu lava va nga munhu u huma ka border ka muti lowu a huma ka lowu a ya kwini a ya ka Nkovani man twisisa mara loko hinkwenu ndhawu leyi le kwini le zone 8 so lexi hi lisaka na xona loyi ku Africa is for Africans European is for Europe is good sweswo hi swo swi lavekaka mara loko u ya ka yin'wanyana country i fanekele i tiveka loko u suka Limpopo u ta Gauteng i fanele u tiveka ni rawu toll gate nkarhi luwa na mi byela sweswiwa i fanekele i tiveka swa boha i fanele hi ndza ti-toll gate ta capture loko i famba hi movha for ti-driver swa tiveka ku okay bongani luya i nghene a toll gate ya transport i suke a Limpopo sweswi i le Gauteng swi swa ku fana sweswo that's how it is lexi yo ka hi nga xi laveki Mhayivava ra mi byela leswiwa Africa lexi xi lavaka ntsena yo lava just and an idea ya ku representa you are an African. That's good. And mara loko ya Zimbabwe you must if you are a Zimbabwean, you are a Zimbabwean, mara you are an African. Yeah, well, it's either we can create a passport and ID for Africa so that you can go anywhere in Africa. Yeah. You will be in the system, everywhere in the system. Easy, mara meaning the full border one on one again.
So loko usuka Tanzania, Burundi, kwaba tala South Africa, ula kundeka yini kwala? Not really. She was simple ungena manje seshatika ku ungena. That's why people end up doing this illegal thing. Sifanekele sindwa singahatiki. Munhu angena. Imana ngwekwala. That's why now if take now move come over kuna as young people do. Now we are going to employ ourselves because I think the government can employ. That's what operation Bigela is here. That's it says. Man says. There is no way you to put the border. Mina kucela ngwekwala ka ngwekwala ziso. Kwala wa ingatshama ngata munhu afika butatu camera letwa. Kutsuma kwala vuru. Isa yo. Lo ichacha la lo athla ku hlamula ba humesa mkwana ku. Abalabula language yin'wanyana nga yitivi na wena to fika kwihi. Mara ku wena xibhamu swo boha swi hepa imanyana. Loko ya maphoriseni wa ku ndlela yi ku teka camera rivaleni. I was staying in South Africa. All right. Thank you so much. You have come to an end. So we're playing the game, né? So the game, I'm giving you two things. You choose between the two things, né? I need to tell you why. When you just choose between the two things, uganika reason, né? You choose okay. Okay. Number one. Like that. Okay. Money or sex? Yeah, money. Money, because money can give you sex. Yeah. Okay. Your Anzan is laughing. Do you want money? Hey, say yes. What yes. Okay, Benny Mayengani or Mr. Post? Benny. Wow. You pump or how thing? The pump. NC or Mr. Bao? Why NC, Mr. Bao? The way you said it, yo! Mr. Bao. Since Vatsonga or any other language? Vatsonga va kaina va rhandza mara va ri language. Vatsonga va ri Vatsonga man. Vatsonga. Hey, mihlovo lowa ku ri leswaku mi nge voni loko la ku ndla strike a xi nge xi voni Vatsonga hi leswaku a va siza va ready ku no, they are not ready. That's why nkarhi wun'wanyana hi pfa ya nkarhi wun'wanyana va pfalelanyana handle Vatsonga ne mara can tell some baba so this ne swa ni vava because phela loko yo sweswi yo ya strike a Giyani ku parliament ayi vuyi yi ta vuya. Yeah, so boy, mara ku ya khomiwa vanhu mani maphorisa le kaya vanhu leswaku un'wana ka mali ya bongo ndzo ranga su like each and every strike ku ta lava nga ta khoma mara it will benefit the society and na bona loko wa majele if we were in a genuine strike we try by all means to credit them and see how we help them bring back to the society the system baba. Yeah, so but the thing look it aka strike loko moza achieve leswa mlava swa ama ha ri na mhaka na vanhu lava nga khomiwa na vanhu lava nga endliwa ama ha yi nghena ama ha endli follow up. That's the problem. Vatsonga va ka hina ta vula marito lama ya ku hetelela ka ku Vatsonga a yi nge pfuki hi va hi tekele nhlokweni la South Africa loko hina self hi nga ri ku supportani man twisisa swi vava ngopfu leswi nga ku humeleleni vanhu ingaku vanhu Vatsonga va kahle sweswi va ti byela ku kusuka laha i fika i pfala patu hi samathayele i nandzu wukulu a hi nandzu wukulukumba i kombisa ku vilela se Vatsonga va ka hina mi fanekele mi swi tiva sweswi ku xilo la loko i xi lava ka mfumo lowu wa hina mi nga yingiseli tindhuna mi nga yingiseli tikhansela mi nga loko swi mi vava swilo ku fana ni mapatu mi kombisa ku vilela mi tsala memorandum mu yisa ka ndhawu leyi fanekele u ya ka wona ku kombisa ku vilela Vatsonga va ka hina hi fanele hi kombisa ku vilela leswi swa ku hi ku namze kwa sikhwinyana nambyele ka sikhwinyana sweswi la ni huma kome government fika yi faka tibolo ku lo bohi u faka tibolo u fakiwa michini a ku na gezi va fanekele va xava ntambu va plaga laha ka muti luwa ku hlengiwa mali ya gezi so michini luwa a wu tela yini lahaya government yi sa michini fika yi mi nyika michini ku na mati hi borini laha n'hweti humeseleni mati. Does it make sense? Does it make sense? What was the purpose of it? Swi le ku ndlekeni. Really? Ni ri ka sikhwinyana ni huma koho swi le ku ndlekeni hikwalaho ka sikhwinyana kona ku vula leswi swi tanihi kuva mhene rin'wana lo ndhuneni va ka michavi le ndhuneni mhene huma koho a ku byela ku lava va nkona hi tindhuna maxindzo wa lwela
ndhawu yi tsanana Eish. ku ri ku loko mara i xava movha i va chela hi ritshuri a va tleli navusiku Vona jealous. vona jelasi mara ka ku hlanganisa timhaka ta tiko a va hlangani ya Alright, I can see inkumu. Le are la Mhayivava jaro kula embacha danona shiti ba arna man of war and nanza ku cancer was besides zakwe. Ichingelana ngovu ka ana ta vula sweswi ku ma vona sweswiwa khensani kambe mi tshami chingela ngopfu mu lwela ngolu ya namuntlha hi swin'we mara le bata why mchingela uku na mena lwela a mi lweli hinkwenu alwele like especially never kukala vatswari lwela ngopfu always find creative ways to fight. Yeah, sometimes I'm sure kubani vulavula hi xixo swi endla ku ni va right na mi kuma swa is nothing personal. Ko va just ku at least mi humesa mavonelo ya n'wina Just to get ourselves entertained, baba. Yeah, mara and kenza kuba mi teke swilo swi vaka behind you loko ni ta va ni mi 16 mi nga zaka mi ntongela. mantonge vana hosi mantonge man of Especially ka Vatsonga. Vatsonga hlolo wa hileswaku hinkwako ku ri Matsonga hileswaku loko a suka a ri Giyani munhu wa ko loko a ta a Joni hi ku a ambala kunyana wiki phela a wu serious i kuma vanhu va bohi na maduku ku yiwa timolweni va phumula ni molo vanhu va hala zone 8 Vatsonga ka hina Inkomu.